Munasqa wawqimasi allin hamusqa kaychik kay yachay wasiman. Maypitaq noqanchikqa parlarispa kasun Diospaq palabralmanta kay chunka iskayniyuq leccionpi. Munasqa wawqimasi mark'ayta pachimuygi sapa hukniykichikman Diospaq bendicionninwan noqanchik qayarispa kasun kay comentariota. Hinallataq noqanchikqa kay semana parlarispa karqanchik maychus kasan munaymanta chantapis justiciamanta. Kay iskay mandamientos maychus aswan hatun karqa tata Dios sagespa karqa noqanchikman. Ichari qayarinapaq invitaspa kayki kicharinata maychus kasan kay libro de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 niwanchik ajinata. Sichus pillapis nin ajinata, noqa munakuyki tata Dios, chanta wawqimasinta chejnikuspa chayqa yuya payqa. Imaraykuchus pichus mana munakuq wawqimasintaqa payqa rikun, pero noqata munakuwaq nisqaqa mana munakuwanchu. Entonces kaypi tata Diosqa parlariwaspa kasun sumaqta imaynatataq noqanchikqa munakuywan justiciawan kay hallp'api kawsakuna tiyan. Chayrayku kay leccionta noqanchik t'aqaspa kasun kinsa yachaypi. Kay yachayqa nisawanchik ichari iskay mandamientota saqiwarqanchik principalesta hatunchaspa tata Dios. Ichapis qanta pukusayki, imarayku iskay mandamientos manta parlasun, mana acaso chunka mandamientos karqari, ari munasqa wawqimasi. Chunka mandamientosta Señor sagespa karqa sapa uhninchikman. Iskayman t'aqasqata, ichari uhmanta tawamanqa niwanchiki noqanchik Diosninchikwan allinta kawsakunapaq. Pisqamanta chunkamanta noqanchik allinta kawsakunapaq wawqimasinchikwan. Entonces chay chunkamantaqa tata Diosninchikqa resumispa karqa iskaypi. Noqanchik yuyarinapaq maychus kasan kayta yachasunchik. Kicharispa kasun Diospaq palabranta kay libro de Mateo capítulo 22 versículo 34-40 man rikuchiwanchik nispa hinata. Chantaqa Jesucristoqa nerqa hatun mandamientota gozaykichis. Primero, munakuykichis tata Diosniykichikta tukuy sonqomanta, tukuy almaykichikwan, tukuy yuyaynikichikwan. Chantapis yapaykorqa, waq mandamiento iskayta saqesaykichis. Munakuykichis wawqimasiykichista qankuna kikinta nispa. Entonces Jesucristoqa sapogninchikman kay kutipi yuyarichiwanchik kayta. Importante paywan kuska kawsakuna chantapis payman k'askana sincero munakuywan. Ichari chantapis nillantaq ichari maychus noqanchikqa munana tiyan wawqimasinchikta noqanchis kikinta. Ichapis aswan difícil kasan noqanchikpaqqa. Porque fácil munakuy pichus allinta ruwawasqanchikta, pero difícil munayqa pichus mana allinta ruwawasqanchikqa. Ichari a veces noqanchikpi runamasinchik vecinunchik contranchikpi o piwan phiñanakunchis chaytaqa munanchikchu manachari a veces chejninchis, a veces phiñanasqas kawsaspa kanchik runamasinchikwan, pero kaypi Señor niwanchik imaynatataq noqata munakuwaykichis chayqa chay kikinta qankunapis munanaykichik tiyan wawqimasiykichista qankuna hinata. Munasqa hermano hermana, noqanchikqa ninchiki Dios Señorqa noqa munakuyki ashkata, pero Señortaqa mana rikuykichu. Pero ni Señorqay pichus hermanunta mana munakuqqa pichus rikusan kawsasan mana munakuq chaytaqa entonces llulla kasan nispa. Kay iskay hatun mandamientosqa noqanchikpaqqa sumaqta waqaychasqa kana tiyan. Chayman hinata rikuchina tiyan wawqimasinchiktapis mashkatachus Señor noqanchik sonqonchik ukhupi kasan. Ichari
Hinamanta taskispa caso munas hermano. Lección de escuela sabática para rillawasanchiktaj y mainatataj kai iskay hatun mandamientos Señor sagehuascanchik, pero declarayantas chantapis magenchus casan chay iskay huchas, magenchus tata Diosqa chehnikuspa casan. Mana gustanchu iskay hatun huchas. Yachay munaygi chayga invitaspa kaygi Kicharinayguita kay libro de Salmos capítulo 135 versículos 13 manta ñawpajman willawaspa kanchik ichari paga chehnikuspa kasqa resuminpi niwanchik ichari imaynataqa idolatriaman runaqa urmaspa kasan. Bastaqankunaqa idolatriaman adoracionman yaygusaygichis saruygichis chayta. Señor ninchikmanga mana gustanchu porque k'ata tatanchiklla tiyan ichari payta adorana tiyan, payta graciasta qona tiyan, paymanta mañakuna tiyan ichapis kunankama noqanchikqa waj lantenkunasta, waj imágenes, waj santos idolosta hina noqanchikqa adoraspa kasanchik mañakusanchik. Chay iskay huchaqa nillawanchiktaj Kay libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 9, ñawpajman nisawanchik oqarispa y mayqanchus Señor ninchejqa nin, noqaqa chehnikuni nin, pichus llaqtayta, maltratan, maqan llakichin nispa, wawallayta, o llaqtayta chiklasqasniyta llakichiygichis chayqa noqaqa angunas contraygichispi kasaq nispa. Señorqa sumaqta velan wawasninta munasqa wawqimasi. Noqanchispis pertenecenchis paypaq llaqtanman kay tiempopi. Chayraygu payqa preocupakun noqanchik raygu. Preocupakun imachus faltasan noqanchikpi. Yakuchu mikhunachu ima llakiniyuq kasan voluntadninman hina noqanchikmanqa t'akamuspa kasan bendiciones ninta. Ñawpajman taskirispa iskay yachayman yayguspa kasun. Maytaq parlawaspa kanchik Diospa justicianmanta. Payqa munakun nin justiciata. Chaypaq noqanchik ñawirispa kasun kay libro de Salmos capítulo 82. Maypita declaraspa kasan preocupacionta tatanchejqa. Payqa llakikuspa kasan piraygu tukuy noqanchik raygu. Parlapeaspa kasan tukuy gobernantesman reyesman. Chayrayku nisan mayk'aqkamaqankuna gobernantes. Yakichispa kaygichis wawasnita. Yakichispa kaygichis debilesta, yakichispa kaygichis wahchasta, viudasta, mana acaso kankuna, pikunachus putisqa kasqankuta, astawan kankuna procuranaygichis tiyan, mana golqeyuq wahchaskunata, acaso paykuna maraq, mana haywanaygichis tiyan yanapayta? Chaykunasta nispaqa Señor ninchikqa demuestrawanchik imaynaqa mana importallanchu payta solamente wawasnin sinoqa tukuy runas pikunachus crees mana crees porque kay mundupi q'ala tukuy kanchik paypaq wawasnin hinamantataq pikunachus kay tiempopi kay hallp'api ichari impartingu t'akangu justiciata jueces, gobernantes, abogados, sumata kay capitulota noqanchikqa waqaychananchik tiyan, porque noqanchispis munasqa hermano hermanas, t'akananchik tiyan justiciata, llank'anachik tiyan justiciata, justiciawan munakuywan runa masinchiktaqa, a veces huchachasanchis, a veces noqanchikqa oqarisanchik wawqi masinchikta, señalasanchik ichari huchasapata hina condenaspa kasanchik. ¿Acaso noqanchikmanchu corresponden chayri? Manachari? Solo Dios ninchikman corresponden chayqa. Chayrayku niwanchiki qankuna kayta sumaqta waqaychaspa kaychis.
Si qankuna munakuaykichis chayqa, entonces qankunaqa waqaychaychis kay noqa declarasqayta nin Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 ñawpaqman. Munasqa hermano, hermana, imaynata Jesucristo munakorqa justiciata noqanchispis chaykikinman obranachik tiyan. Aska k'ami kunankama kasan noqanchispaqqa. Kunankama noqanchayqa tal vez urmarqanchik y mana allin justiciayuq llank'aypi, pero kunanqa chayqanchakuna tiyan Señor ninchikman hina ejemplota hap'ispa. Porque sapa ujninchis waqllasqa kanchis nin ichari imaman justiciaman. Kay libro de Mateo capítulo 23 versículo 23 al 30 y nirisan kaypega imayna aswan importante Jesucristo pega nin justicianta noqanchik pichus wawas ninkanchik llank'anata. Wakinkunaqa nin ichari fariseos, hipócritas, escribas nispa, porque paykunaqa diezmaspa karqanku imamanta, cominumanta nin mentamanta, pero qankunaqa mana justiciayuqchu kaykichis. Imamanta sirvin munasqa hermano, noqanchis sumaqta allinta diezmanata, iglesiaman rinata, sichus noqanchikqa mana justiciayuq llank'ayta kay pachapi. Manimaman sirviwanchikchu. Si qankuna ruay munaykichis chayta, siguita Señorta, diezmakuspa tukuy ima chayqa, yachanaykichis tiyan. Aswan importante, justiciawan, humildadwan, misericordiawan, cheqankaywan, qankunaqa manejakunaykichis tiyan kay pachapi, llank'anaykichis tiyan, purinaykichis tiyan, qankunawan kuska, chantapis wawqimasiykichikwan kuska nispa. Entonces, hermano, hermana, ichapis noqanchikqa creenchik allinta ruwasqanchikña rispa iglesiaman, diezmoja ayuaspa, iglesiaman cultuman asistispa. Pero si noqanchik ukhupi mana kasan khuyakuy, mana kasan cheqankay chayqa, nimamanta sirviwanchikchu chay tukuy ima ruwasqanchik. Ichari chayta reflexionachiwanchik kay iskay yachapi Tata Dios ninchik. Kinsa yachayman yayguspa kasun. Ichari nin kay fariseos, escribas tarpusqanku nin pita Jesucristuta. Entonces pitaq kasanri noqaykuq wawqimasiykuri, pitaq kasan noqaykuq projimuykuri. Kutichisqata Jesucristo nin kay libro de Lucas capítulo 10 tarispa kanchik hatun historiata. Versículo 25 ñawpaqman willawanchik Samaritanumanta. Ichari maychus karqa runa, pichus payqa khuyakuspa karqa runamasinmanta. Ajeno runa karqa, pero payqa yanapaspa karqa munasqa wawqimasi. Noqanchispaqqa aswan fácil yanapay, auxiliay, ichapis hayway, macarrón uyanata, mikhunata, wawqimasinchikman, pikunawanchus kawsakusqanchikman. Ichari, pero difícil noqanchikqa yanapay mana riqsisqanchikman. Ma riqsinichu noqa, wanchichunkups noqa ma metekusaqchu. Ichari, imanachunkupis, pero noqaqa mana imanisaqchu nita haywasaqchu nimata, porque acaso riqsisqaychu imataq. Pero kay Samaritanoqa noqanchikmanqa hatun leccionta ruwanchik. Imaynata yuyarichiwanchik Señor, munakunayki tiyan, yanapanayki tiyan, cheqankaywan pita ajeno wawqimasiykita, porque noqa kikinta qanqa tratanayki tiyan payta nispa. Sichus takamunqa wasiyki punkuykita, ichapis ukrunito warmi qoriwaychis yanapawaychis chayqa yanapay munasqa wawqimasi, porque chayqa projimuyki wawqimasiyki. Ichari mana pichus kawsakullasqaykichu, tukuypis kanchik Tata Diospas wawasnin. Chayman hinataq entonces noqanchispis kawsakunanchik tiyan. Tukuychanapaq munasqa hermano, hermana, kay lección de escuela sabática nisqataqa yuyarina tiyan. Señor ninchik munakuwanchik sapuq ninchikta,
Paita munan sikinata, paita munan munakunata, chantapis justiciawan chegan kaypi conducikunata. Chantapis nillawanchikta ichari noganchik cuidakuna tiyan wawqimasinchikta pura hina nispa, porque paykikinta noganchikqa wawqinchiktaqa tratana tiyan. Millachikuna tiyan noganchispis chay iskay huchasta ichari maychus idolatriata, maychus kasan ichari llakichiyta Jesucristo waqllasqa wawasnintapis. Chay k'amikuyta qospa karqa tukuy reyes gobernantes, chay k'amikuyta kunan pasawanchik Señor noganchikmanpis. Ama qunqaychu kay yachaykunasta munasqa hermano hermana, aswan wiñachiwaspa kasun kay cristiano kawsaypi. Noqa despedikuspa kasaq munasqa hermano hermana, tukuy sonqomanta mark'ayta pachimuykichis, ichapis tuyo laqrasqa makiwan, pero tukuy sonqomanta munasqa hermano qankunapaq tinkunarikuspa kanchik kay kutipi. Watejmanta tinkunakullasunta qusqa ichari ama faltakuychu qepan semana suyaspa kasayki.